wa corona. Ni mwe muno bana Jimmy. Bo la nyizi kana maunda la nyuwito bo wa maunda ama corona. Ne wena mwito muno ona ti wito mwingi o Kenya yeka. O ndesi onde wazize ndesi ya America, ndesi ya France, ndesi ya India, ya China. Wono likete na uko wandu na kila tuone tongeanga mubeane ko Kenya twinamba kuona namba isu ni bingi siando alama white owo na ngwe na tongea mubea yo serikali nondo maondo alama maneki immediately nyamwe yoneka moka monga mesindu imwe wesa kwethe you no tutonya kwetethia na tukae tweko ngamia sindu ni imwe sitonya utuma uwo utonya ule kuongeleka lakini ni koli ambaye yote ikabodhisie twende kweka umaondo la serikali kwase tuthambe umoko twikatinda nye nyamwe yambo bita no nzebe kubita na habita indusyo koma waene na twekuna umaondo la tunayekatene jo kithia ka kuyalama kwasya kana kuyalama na bikiye kumya mawoni mome kibathukanganio itina wa curfew na lockdown ku extendiwa for a period of 21 days na pia President Uhuru Kenyatta kosa itambia je mwanya kubinganga mibaka ya ndimutu ya Somalia na ndimutu ya Tanzania valama na isi amwima na iwe kama yasya kana kila President Uhuru Kenyatta oneke ticha kwa ila kuyana na uhoni waku nuona matambia la manosiwe maibiki ya kutethese kukitana na wa corona tuamisi na kubinganga mibaka yo na kubinga mibaka no kindu kisio serikali neki nye kwa bebe ondo nawe tio si mwile kana itatu mbetu twa kisese nyasya kindu kila mbona kitonya kwikika ni total lockdown weze gwethe Kenya na amba ubingwa kwa si mwile kana itatu twamba manya yo kindu kibikete ba so kubinga mibaka yo inayo o kindu tunaetele tingina kina tuosa na kindu kina utele myo ayi kina ndele myo ndo ukazia maondo la mende ba mvakani nibo kuona andu ma Tanzania makuka Kenya makakwatizia kindu kiu kana andu ma Somali maka kila nile makoka Kenya makoka kwatizia kindu kiu you kindu kiu kila ndi no yo bangere kwezi isi omondo mayo na nongwaze yusi ndibe cyo binga mbeka manekionesa kuongela nyamwe mukweta lockdown kana sensation ya lobby ando mekumale na maikalike no kindu kizono ndo twinamba umanyayo uwo bikete ba unogazi ando ala madime twetu kubiko monde twibikete ngili 50 na ndi ni a million 50 so asize percentage kana ando ala madime twe bado twinamba umanya yo uwo bikete ba na nyikulia mwenende tuambe kume tutuma sina na serikali weze kwethia yo serikali ni yako na wayo na tuamba kwetela tuamba manya yo ubikete bana twamanya into utungo maweyani ona tukuma wala yu twendete pa na maundano ukono la mendete ndisionde biashara nsi abiro de ndisione kindu kilangu kukesi andu muno ninza na yo serikali ni mekulia yo weze kwethia yo ni asisi oboanza nondo ndutajiano mekale nyombana ndo manenga lo tukuwe mana anenga nie nduna so bikando ala mana anengiwe iweza kwede yuzi siasa isia uweza kwede anu maliki corruption then wa ibinda tio sio muno lakini yo twike kumesia twetele sumuita tu na tukekaloneza na inamba sikathea yengo na introsio kwa yani na mitoki payala meukulia tu umesi hata nambado ithi tutengemea kibalua na itina wa lockdown na kavisi amina kwekiwa bado tuende na kuumia no kethia tuitona kumaluka na kuthukuma no kethia twabikia kuinangaliwa kila muthenya na bado serikali lilikana bwana Joe kithiaka ni nethiwe ya mbesi ki mutalatala wimana kunyai kisiaine ndili but kuyalame kwasekana majai so uona ni bado no kethia kwina alama mbiki yako sebso yewe yani tame kwenda kuinufaisha moene mate ujali maslahi ma moene ndi uloende yokunika kindu kila kwenda weta Jimmy ni kindu kikita ulosani no alikie Kenya weza kutheneo ya tukienda kamitu yuweza kwetha na sindimwe siapata taluwandu utonya kwetha uluwu umie na wanenganwa lakini weza ubikiando ndo andu malikite kutawe luwu kana mekono maundu mona no tandao ile tuwe sawa nengo sia wo weza kwetha si sawa bikiao na mu wo
yo kindu kila serikali kwenda kwika ni kwithia matonya kuosa matambia manena ange mamanyelo uleta obikaniki na mekalata nundu yo nzandiete la na kila matonya kwika ni kwalata mamanyelo lo ubikite ba na niki andu matakwatite ulu na metwa ulu bala motwa mara kisheweza kudema agima andu ala me kunza tumanye yo ubikite ba kana mabange ondola matonya kubungwa kana ondola matonya okubingia nundu ingona yubala twendele tukalea kwesubya bende mwaka 1918 1918 utauno waebo weta Spanish flu kana SARS na uzuka atia wokie weza kwethia ila itawa wave ambe kana ubuzo ambe wokie wo wandu ngilimana lakini andu mali kwenge andu masioka we yani ingi naweza kwethia yo masegwa masioka we yani momendie masherekete measi yubala tunabingwe ntumala na mali mashereketu wozuoka wo wa million udusa ambele ya ebuza akeli yoka yo andu ma million nomba ase yu tutonyo bungu andu tubikite andu la metete mabikite 50 na ebuza akele koka ina wito mwingange nundu tutonyo bungu andu makasiokea onola maneka na kindu kiti chake budia twenda umanya corona ni nzia ya maisha maito kuimbe miaka ingi 10 kana 50 tukekalau tuketha twikiana tuketha twikite masks tuketha twithamba moko ino tugweta the new life yo no maisha mama tukwayu na twenda ukimanyia na twimanya twikabuthisi muno na twende osioka muno bala tunaye nundu bala tunaye ndo tumie na twende dokundu kunge na maisha anu makwekala ndola maikalite yo engalikoni ya atabanya mandeto yanga imbado maithitwe maitiwone tina ni kwithiwa ni tunoni serikali ni nabiki yekumya mitalatala ni kana ma restaurant mabiki yekithwa maibingwa mikawa yithwa yi operate na kuthoesya andu na ngalikoni ya makanisa na mumethitwe maendekethia ni kana mabiki yekunewe mwana wa kwithiwa maibiko makanisa ni kwithiwa maitwa isio thaithi but bena mitalatala la mekwendekethia mabiki yekutwa isya labda thani la 1 meter distance within maviki ya kuwati ya kintu cha muthemba tosu nona yene ya binda ile ya makanisa kwithwa maibingwa na ene kwithwa maitwa ise mothaidi okay maundu ama makanisa kubungwa kana mikawa kubungwa ni gakolwa yo mikawa manabungu ya na mituke uketha no tunaambia kwetelanga nundo no kazizi yu kundu ku mikawa tukwase mikawa ibungwe tu ona waziri kagwe nuna nene anumelika makakenga na meya moki nundu serikali ineke rule ya kwasia wa dibandu whether noya no tonyotewa okay waku you andu you matwikite you withiwe kalende witie sausage ile na witie okay so veitano mundu tozu amilwa kindu gikira corona kiuka kiole weze kwethe you twasi okovala tunaye na manonga masiasi ndu yandu meka kwatane so asem ona mekao hele ego social distance jebo kindu kima kweta social distance kibo yukulego usiokania yukindigala tukuikenga ni mask waikite mask widiwe kala lakini andu yukutabia mundu endu kalike bandu boswa kiume hitonyeka chambe de hoteli maneke na kubungwa tene waketha manaita langi makanisa ikindu kingi onoka azi yu kanisa ya andu maana 5 itonyo likawandu manele nundu ile social distance wako na hesabu yuka third na woka mwe kwa itatu kwa andu ala matonyo kuitha moka abu then ni capacity ya maana 5 andu ala matonyo kwa ni maana eli yuwe amba kwekulia yo andu asu manele o pastor enyuba nao moli kambe kana yedwa na service yana andu amonde ala mo kitoboya imabika kuboyewa so sindimwe twambe kwetela na twetele twambe umanyayo we maundu ala mende imakwekalanga yuta school yuni wandu measia school sele obungwa niki na yo school azisia school ila tunokie bindala kibaki wokie manangania free education na manangana free education kisomo cha mana weza gwethe yo school ila yaena siana miongo 3 yutu na siana miongo 3 miongo 1 class ngiozo ye sure you endo ukulia yo Jimmy
anu makasioka school we yos ila sisu no tunibisi siana isu sioke miongo 3 kana miongo 2 yos siana ile sio some anza ni sieba na ile sio some ya class ni sieba na hii facility waziona ma class kina mo no na siana si umaditi si digete class kimwe andu siana mbingi ndo on hii class sibo so sindimwe ni twambe kwetwa tuna twe patient twambe kwetela tuone kintu kikibigete ba akoni kulia serikali inge ndo na kulia bininge mele obanga kintu kike kwa ile itawa mass testing tukambanya andola mena ni meana na mass testing ndo na kwa ile door to door mukadim tikutaba ziando ukaimwethime ukadim ona ibinda akura mweta na andu moke kwaza kura andu meoka mamba kweta lambata kumudena mwisho na mudena kwaza ibande moka mudena mwisho so andu matonya kula metelo mudena ula utaja kwazi ni moto ubinga andu mai makedime lakini kindu kiki kwendo kenda andu makadimu nyumba balame na whether serikali ndo manda pesa ni kumanda pesa mamba kunenga andu lu menyumba madime ya menyumba na meharakisha kudima wese gode anu mesio kama mawani imamanya ala mau mesibitale ala mena uzu ala ange imasio kawani na tara hizi ndio meke ya kwasya kila bandu bena kiucho dhamba moko anu mambere la social distance yo weoti nini munene na ndizi ni kini tita tukoza na utonyo na witola webo na webo dhiswa hikini asisi ondola ulikite America ukaweza kwenda na America emo mena wasiwasi na mena utonyo mwingi ukazia China ene masiokie na kini wasisia video ile sikuma China chona nyona school isibungu na sia bungwa siana sidi nini mbewa ila sinaenda atene kana ima bungu ye ila singe yuku imiwango hizo nyoto tuna kwenda tuisisi hata serikali tukazia miwango ile kwa China nyoto kwenda kubangia ku Kenya atuambia kubangia ku Kenya tusijiondola tunazia mwaratu lulo utanya kunengwa ando ya keli sindizu kwetwa ilasi undola mutonyo neve ilasi kana ukondola kala ndo makedwa mekala ya karatu nikumanya yo uwu utonya kwede tutonya kudima na mitukiata unduga zia China imambe odimo na siana school wilika school yamba odimo wadimo yamba moko umya mask wenengo mask inge wilika class ni mwena la social distance usinte hizo nizo tukwenda kusisia kila kende ya kuanza na tuwe manya genduki injo ukiwa na andu na kinumia kwao no hithi twiko na tutonya tutonya ku adjust anta maundu ala tunayeka atene tweka omeka tweka lonola maundu ameka liyo jo kithia kambeti kilengo tungene tina kwina ala medito maendekethia ni kana serikali bikie kubingwa maskulu na tuandeni wekule yu ni ndo tunenge uoni waku na pia kwithito kwina mawendekethio memwanya ala ine ndimethio mamina kuendekethio ni kana mabikie kumia kwa movea wa kisomo ni kana mabikie kumanya the way forward umuthi ukabikia kutwikana kana ni wabikia koma na minister muveani wa kisomo ula ni Professor George Bangoha nota utona kumutabia kana nata utona kumwendekethia ni kana kabikia kwa tienzika hiyo ni sia kuikithia kana amanyiwa maina bikia kuthinika na maina bikia kwithwa maipata ukuno kumana na uwa corona twambisa na bakwa maskulu kubingwa obo wa maskulu kubungwa nyamba kwa asia mamba kwetelanga nundu siana ine mbingi na tuikende kwekalata siana siume musi tuzitunge skulu na mesidu wayaku nusika wayaku sisoko musi na sika soto wasi so no soto kamanya siana si kabasi musi kwito kutesi skulu kwanza ibita teno tutese uwo ubikete ba chakeli skulu izu tuasiana yo myanya isu kana ilasi isu sio ukazio na class cha kawaida skulu matukone kina siana bakube miongwena na tuazebe social distance ya mita yamwe kwa kila kana tuazia no siana 15 kana miongo ile sitonya kwekala class kimwe ile inge miongo ile sekalaba na tuna ilasi isu kana tuna bando siana isekala kimizo kenjambe cha kele tuenda kwekulia yo ntudimete siana isionde kana sidimwa siwa bika skulu adesi amba ubitimwa siya bika skulu siamba kuyo gate ni kwa matuko azwele atatu results siume kana mwenda odima silikete na tuweze kwanza we nu umala na no kwati siange hiyo kwati kana ile hizi ndimwe tuwaze ndimwe logically na tuwase sidimwa musi na ile sidimwa musi sidimwa ba musi
tuyaze mima kakwata certificate ya kudimwa kwa kila clinic na whether clinic izi kuiberia ondola no yandu meaze ma kuitembeza mbinge serikali niko nenga na kidimo mana na sidimwa ba na sigeza kwida sina huo onoka izi andu ingi mokeo dike sibitale mokewa nenga dimwa gedho nayo anu mako monde makoka moswe mata kaladile na yu ikulia yo kindu kichonde tuikaladite turaisiana skulu nike na no nawe tibine nganyasya tuikala kalata siana kwa skulu twamba kwa ikulia yo sinduila siana sikwenda soma ni sindui maadha ni seta wa laptop chamba usembe dio sikamba watu wa siana sionde pala sie ugeze laptop ya kwata matanya usome ya pala me cha keli tumanyo sitima ni watu wa kila bandu uweze kuida kila musi kana kila area ina sitima mundu rona ukwatisia maka laptop uweze kuida siyo dela chao mwaki si akatatu tuweze kuida internet ni akwata kila bandu siana intona usome pala si amba usome abu na si asome abu tuambe kwe banga yo mwisho wa mwaka siana isikekea mutiani ba na siuka si banga pala sikekea mutiani na si lazima si isikekea mutiani pala si nasomea no sikekea mutiani o sendele bakube na musiwo whether ni kanisa kana whether ni skulu kana whether kwa chief uweze kwenda isi anelesi ya mutiani eso si ambao sisi wabosio twambo kindu kijambo vita next year twebangeyo serikali umembesa ba ongele ilasi yongele maundu ange siana sidimwe na yuta andu mesioka nyonyona yu ngageza nyina mwana wako na minister nyemwa yapika ikalate siani ona level pressure ikuma bala ikuma siana ini sito twekala nasyo twambe kumina obowa kudima kana kumanyika uwo bikete ba yeah okay tulikendenwa effects corona locally kubikiwa yu ona maundu mandeta yo kasi ya locally corona ni anangete biashara pio mundolona atesa mboka wiyo town kana mundolona atesa yo skinga ndo meuti muno ona ina somye bandu ange ona nyuga county Tharaka Nithi governor yasia yuma bangi matwa ya ndulu kula me nundu yu soko andu meuti soko andu mokeana nundu wa mo so kinukime jambe soko sio biashara ni dokie ya akeli andu meuti obisine izio nani ona mikwato ya andu yu andu maambie kubutwa yani mahoteli mabingiwe andu alama naenda hotelini mbezi la sinati wa hotelini andu mabuti wa mawayani so wazia andu kimchambe ni biashara ila nyini sio nsi ukitesi kathelanga chakeli andu maambie obutwa mawayani nundu wedendo dio bisini na biashara ndiko kilai mwene wenda kweba so andu manambie lewa down ange batilito misala yo kimaisha corona ni tutungite tina monopio na tuwoya ngai kwa muwa ngai yo tusioke bala tusioke omaweyani na twasioke omaweyani tuyumezie ibida yedo ayo tusioke bala lakini tuikasioko bala twaetene lakini no tusiokanga ni kutu ni bekalanga mu miaka mbinge tuisosioka bala ndi sana ki biashara kana ki economy tunai nundu kintu kingi turungire tina monopio okay esuni locally nationally locally na nationally to isile yesa kwede yo locally yo ando okay nationally kintu kila ekete ne tumete ando inge mome kala bala we na you no kona you interaction twaze we na musie we makweni ndundi yu muona ni edete weza kwede yo musie yona tawatiyo bala we moka mukambona ndo kama atukone bese ndumote ka musie uneka atene ndundi kula odi yo nationally ni edete ila sensation weza kwede ando me utembea muno na Kenya mama amanyo utembea muno weza kwede yo nationally kila yekite ni edete a lot of stress weza kwede ando momentito bala me na ni kudeni ando yo akilini onagwaziye zindu mbinge mutanda no kona ando moina adeni ku akilini unobe mundu wese kindu kichendete hata chumite hata chendete pa tuizo hata makala ukete lakini kindu kimwe ekite
ni dengete ando madenge bala bengai bewa ndo mana ekitene ando mo denge ngai muna ono to di kanisani ando me miseni yo mundu ogela no kwamba kubo ya ngai akakule ngai utoto data nundu kila mundu unu manye ni ngai no na otonye na ukazizo na ndesi ya India ni ngai la mabo ya atene mabikie bana mambe osiche ono mama nyeyu ngai lo na otonye ni ngai omwe ngai lo to boya ngai usunu otonye otumia dinani uonde tinga ingi tu nasionini wasise kisio cha isili kila kiva musino ilovi mjua kale kana Old Town musino wa Mombasa Kilivi na Kwale ni mikato isila kubikia uyusi kitwe ila total lockdown ukethia ndio sauma maluka kana kulika but queen namu medheto maibitha ukethia ni malukana ni malika utona kunene hata na bado tuisoania kana wakila no twawo umusi ngelekanyo nzeo kwina mwana kono umi ngalikoni sia Mombasa othe witu kadhiana nuni kwa chanu ni ngewe swine ngano ni President Uhuru Kenyatta nona matabia la mekitwe masiyete kwanza ila ilete yo denala ukite na kendo kini askali aitu kana ando ala medete meto but protect maundwa na muno mubio wa polisi muma imamenye unenga wa kindu nayo kunengwa kindu kiunja twigmi ando maja tumie polisi kalata taya twikio isinyo maisha mo you wina mbesa bibando tesela Kenya uka unenge omundu roadblock ombesa na noto na tuwe TV ni uona kuya malaba be muskali kibeti kina kunwe bisa kioso ombesa ngalepete na sindizo zozo tumando mekila nundu no wezi Mombasa wabi kama ya roadblock uko nengana kila unengana webita kana wakwati babu weka kumyoke ndo ase toa kitu kidogo na webita yukindu kinzo kwa ananga ndo mundu ngi unomie Mombasa mpaka Nakuru Naivasha na adimo edga na corona na radio la techo results na hapo sesimu yu andala mabu ko monde results yuma monde matwa yo quarantine ndo yumedikiwemo whether mwana kala na enyuba uronye kudomo yawo yusi ndizo ndongwaze ona mundu onege kadhiane oga ambe okadhe sister ke mwa nweze ne ndia kila ndio Mombasa ne ndia bikako yuno ubeze mwingi mwana sikwata niye nawo na ukazi ando ala mogeka ni mamwika na no ubeze kumena wo lakini ubeze labda madana kwethe onamo akili sio ukie bantu mundu amba otelema na ikule nyegu ya Mombasa nyile akuya umusie na sinduzi ndongwaze apart from kwethwa tuna uo kindu kimwe serikali kwenda kwambia usisia ni ubo kindu kila kita mental health kana akili siambe usiswa no luzuno ungi ukete ukeza kwethe ando mawaite akili ya nundu yu maunda mwana ukona wende lo wise ando lakini we meka mundu zindethwa akili yake sawa muno okay twetele chao ni kwithwa mpakana ibikiye kubungwa na bado curfew ni ibikiye ku extend ndo muna lockdown twetele chao kila ngona kitonya kwikika yu ni kwithwa ila ngila wa ibamba ndo ni wa predict ye akila wechi nicho cha wikiye kwithwa ti prediction no woni wa maondo amwe wezizia wikuna izabu ndo maondo amende enzana ndo la tukwika ba nengona kindu ki simwezi itatu namba isi kazea atu kwetha tudimite ando ingange ibatonye ka serikali kambe release ndimwe lakini ikalea inamba sikongeleka tawe bine zinongeleke sia di 45 kwa muthenya umwe miongo ina na 5 kuma twa vetandu nyanya ndo monza ndo 10 choka siongeleka lakini wasiye hesabu ando ala modimo ni mwa ingange yu tayo yo manathimi ando ngilili na kindu ama kwa tandu miongo 5 na kindu i trend ikaidha itonyo flatten ona kwa nyukule serikali yambe kulegesia sindu imwe ndo yu isio na yu ando maambia umanya ondola tukwikala ndo kindu ndo nyaweta tuyambia maisha ani moto kwikala muno kwa ibinda yaza na no kabatu kambe umanya tene lakini tuimanya tene na haraka ile tunasio tuika kwewasi yenge so nyenye kulia yo ngona yo tukwenda tuna discipline kwa asimu hii tatu lakini kikadha kana ka flatten
ingona yo serikali ndo legese sini lakini tukalea kweku undole na education muzumbe neza tukalea kweku na no mogelange matuko kana makaeza mama kaongalanga i atwe ile makosa na atwe imwe madona gweka no kubinga imwe makazi atubinga imwe tudime andu atwe bange nduga sisi yo Kenya pala tu strategically this yanza kuona kubika ndo ma this ya Africa na ila sianza si mwingo Kenya inaye nubo pana ila ita hub kana pandu wala ukwati mwingo Africa unaoneka Kenya na musumbe ena hukumu mwingi kwa anduma Africa na anduma ndiwa zianza kindu kiki kanange Kenya chanange Kenya ila hub ila mana create ya Africa niko kaodela na no kona pressure law nayo yuma onanza akewa ndukanange ndizo ndu kananga ndino ekaminando ogeza kwa hiyo Kenya ne ambia kwa ina dena then twitter na mwingi tita ndingi sukona ndo mama measia me kuna kitu ina measia bigi utuzio kabani azuma ndana goza mona rada ni ya ndile sionekana Africa mateki nduni ya kana mate sabuni ya development ya ndisi anza okay na niweka na examine yako weta kana ku tamuka ulwa mundu makoneti ndisi anza bitikile tu amboka na lenginya ndi mutu ya Tanzania President wa Sulani John Pombe Magufuli isekana nokilio ibiki ya bobingwanga maskulu ma colleges ndo muna iwanza sia kumbaukiana ataliki ndo maitambuka ndesu ya Tanzania kwidwa maitwa yesa ndambuka sio sia kila mudana nona bena muisi no nerugizi speeches yake yo na nyamu edukize nekiyoleka na nale kinundo ndumwe nyamu zisia na nazia Trump mena wano ni wanene mena wano na ando asuza inge kwa atongo itio sio kwenda na atongo imedo ana na usiosu wa kwenda wena webudie sindu na we twasiro na kidhui nundu obune webo na nuna weti ona ke asia ona mwana ake no awaite na nyama timo na chao lakini ona kwetu aneka wabudhisia wo lakini wo ukasize Tanzania nyina nyanya me Tanzania tukumana mo tuika biashara namo na nyama yetu kizema mangu ni asimu kana mendo me ofisa nembea ko ingotoku mundu wito ekete kwana ngewa ndo kwenda kwithukisia na no budhise kindu kile lakini andu mende okwenda na muno pio so andu ala mogwa Tanzania mekwa mogwa muno na owo no likangete muno lakini atongoi kana motongoi no budhise kindu kile na no kona America onake Trump okia abudhise kindu kile chabika bandu na cho chamba munenga chambo mwali ya mutwe ezo kwede wanandese kaniata New York abinga kinu a lot of towns here America si abinga na nyazizia Magufuli nyazizia Trump akili sio ndazibwane ne in terms of ndala moke makwenda kweko ni kidhui lakini uwuti wa kidhui uwuno kwata kwa ni uwu tonya kweda wina waonengwa ndaya na sindula World Health Organization kana anene ma witu this yonde mawetete nikintu kyakwatia nundu moyo madhimete makamanya ndo lakini kichendete na tiusyo mutongo iwanthi kubodhisia kintu taki nundu watu wabodhisia kintu taki weka ominandu mako na kwa ndaya ya kwa Kenya ile mwa sindumwe tikutwana kidhui na ndakabodhisia sindule ingi sikwika siku nundu wa umanyula menawo na umanyi no sio sainge ukawosa onakuyamba kwa event wow thank you sana thank you the way forward kana kintu kike sema mujana ata kintu kile nyagizisa nyona kintu chambe kila ando ige medo ando metele ni tumande ndawa sia wowo na wowo ndawa yayo dikona itonya kuonekana metuke pero na gwa kwa mwaka mwima kana meyano na pesa kumanda uwo na ona twaona uwo ti atitwetha twa umina wo we ata mau ange twethete na TB twethete na polio twethete na malaria twethete na cancer twethete na HIV ukimwi twethete na mau amonde we wonge
amangusu mawu azwange ononge so no sio tukamanya yo tuikala na tena wo no na wo twazize mwingange wewe ola mwingi wa wo ne wo ne odeu na korela nezo aibo yo kaevi na ona kola no odeu nenye kule serikali nsionde kubikia serikali ya Kenya ni tusiyobo wa ndola kiwo kila tunacho muno su mbwa neno kitonya kwitha kitonya hanesi wakana kusiwa nundu kiwo tuketha tuenda ukitumia nundu tuketha sasa ndio yenda kana tubambe omoko sindu tuendeze nzo tuketha tuendesi na twetho atu na thina wa kiwo na kiwo kike kahanesi wakana kikabingi wa bandu kitutethia ibindani ya miaka ibindani la yukite nundu twilea kwetha twithamba omoko nundu ikethwa wale thamba omoko ka watu wo na sindizu ziketha siende watu akwata ndawa ni uka lakini ndi minawo ikaotethia uwo koleka lakini ti kumina wo ya ti kumina wo ya thank you sana ni musese mondolika kana nendeni wa kilungu cha kele cha wa mukata mukamba valatu na ke jo kidhiaka umwekati wa ateti na ulane mudhui mina mukuni kiliwa mundu makoneti siasa valandi twende na kunena ni seulwa mundu makoneti corona nyenda ututikile kwanda yana wenyive tuambe kila nyengalikoni ya kele studio tuambe ukwata kimanyithia okimwe tuisokethia tuithwa tuilikandeni wa mundu makoneti uteti kuma ile mbetani ya ukamba kwa oyu ndukathi basa corona mbona nyose ayonota uvyuvu mwingi kukowa kuiwa ni mutwe kwalwa ni mwina kuveva na vinya no wisi wo kwa kuthesha moko maku na savuni va mwena kiwu kitheu kwisi ya kwikalava kuvina mundu wina maona ni wo kwisi angethi cia moko na nakisi na kwisi ya kanywa na manyu kwa tutambala tulautonya kwicha watu miata tishu weye thea wina mbona nyosia uwauo na nuna indisi na uwau wa COVID-19 ni wailite kuivathula kwa kilungu cha mithenya 14 na uyona ndakitali kwa mituki utumani huu weteto kwa kuni serikali ya Kenya kwa kumanyambe angeyulua COVID-19 na uandike simuni yaku *119# kana ukakuna simu noti 1 Andini kithio takikwata mavukuni kana misivini na masani mavisa mikieme ya kamba na mikarele ya usenya ya tene kithio tukisi ivi oka wala tuendete mbai ya mukamba na tutamitana ngeleli kana muui nundu mbai yitu niyailwe ni ndaiya na tiza usawota yowayo na kutiwa kasevo kemwa tesitwa timbai ya metekana yema ni mbai ya andu na nicho kitumi tumita kwesitwa yayo yani uyandaiya mbai ya kamba wea witu ni kumumanyisya kila kithiwe
kumusomithya kila kimwaile na kumutanithya undu mwendete. Ni muvea kuendea kwilola Cheni TV, kisese cha kamba kila twisi cha kuwekeka. Wita Yesu nimekuona, ngai na wadhi wita wa Mungu Baba, ngai na Yesu ninakutukuza. Nikana wadhi mwani mbaki siya kwa mbeyange, lika simoni yaku. Paybill yakwa ni 989427. Account number yakwa ni 8841. Website yakwa ni choicekiloe.emsong.co.ke. Ngaina mwadhime, ngaina mwekelesa. Oilika simone yaku, waseliana yaku, mana makweli, ngili yaku, ongwacha kwako, niende na kutoko mangani. Ngaina mwadhime. Song, let the music. Karibu sana inge musese mwendo na muvemo na nundu wa kuendea kutambania na itu ndeni wa kilungu kicha wa mukata mukamba tuendee na kunenanisia ila mundu kauta tunu maende kwikinyia na kukusiwa ndeni wa ilembe taitu ya ukamba ndeni wa ndea itu ya Kenya na ndisyo ndende nilikana kana tuivano kondo kikija kana ni wavikia kukwata ili voti kwanzia ila ya ilete njoo kithia karibu sana inge nikana tuithio tuitambania inge twimwambana. Thank you sana nundu wa kuendea kwithwa wina umiso kamindani ka tuendee kunena ni emwe kuma va studio ni situ cia Cheni TV yani andatu like emwe kwa emwe thini wa ilembe ta yitu ya ukamba tunene yulwa mundu makonetie uteti yulwa mundu makonetie kusakuwa kwa tongo imaitu but tutambete ulikabau etina wasilikali semu tuko samina kuka aingi maine ndi maina kielelo kana maina mwekio munene wakana yani methi wa maikwata maendeo kwanzia ila ya ilite kilungu cha miongo kenda na kenda kana kitu cha weta kana tuibikia mwaka wangilile na 17 ila ya itamu ya mbe etina wasilikali samina kuka aingi maina mwekio wakana maendeo makethi wa mebo kambuni kethi wasia kitu ile mbetani itu yo kamba amwika mwitu makethi wana mawia ubathukanu na undu maundu maile muthanani wa omuthi thina ithi itu ilikilaba no so Jimmy wana na wa hii county undu kindu kila na thina wa ukamba development muno na muno wa biashara na mwika kulea kwata mawea ni kindu kimwe cha kwethwa atongo ila twanyuvie mea na woni wa maundu ala menda kwekiandu moyo menda kibila lakini mezi kibila kichende kana mundu wiliata kana methwa menda kuthukumata na nona yo county bingi kubika umundi sindula twaweta miaka 10 bitu no sio tu lonzele sio tu nene sindu cia ki undu wa kiwo malelo skulu sibitale na mwika ugazie sindu isu itano no sio de nosu no webo lakini wasia atongo ila twanyubie atongo imenda ibela lakini menda thukuma menda thukumia mwenendi na no nawe ti bine twe banyasia yune binda mwenendi kwekulie menda ata kwa makaunti atu turakwatie county tatu twakwata lobi twakwata Mombasa twakwata Makweni Kitui Machakos lakini ve county ngili osia akamba sitawa Mombasa Nairobi ukazia akamba la me Mombasa
kana akamba ala me lobby na ingi na izu ni county ingi ile ni koli akamba twambe osio nasio weze gwethe tuna influence county ya lobby na influence county ya Mombasa nundu yitu na county isu itano yitu etho atweasia tuna county itano tonyotedia mwika wito kana utonyotedia mbai kwa maundu ala ikwenda kwika na nikulia on you and ala me lobby for instance kura isi ugete twikasemba muziuko na kura tuko ni andala mekuwa ala monga mete MCA ala akamba ala monga mete MCA ala monga mete MP ala monga mete senator ala monga mete women rep ala monga mete governor tuweze gwethe tuna akamba ndongo isitu si akamba ba sitonyo nenga kombe kana sitonyo kutelemia ala maitu mamuzi ala mabuthutheti undu yu wina governor mukamba to yu tunaye na songa uketha songa tunokia akathukumanesa yu tuwetha twi muthavalukania na ala memusi tukakula sia ala me Machakos Makueni Kitui nikimuto thukuma na songo na mume tombaye mwe na munenge tombeso imwe na mwinena kidiomo kimwe na mundu uzu nuronyo moni ozondula kuronyo thukuma nundu ya mbeze ila sinanenga niwe sia the counties ne mbinge muno yuona mundu musi kana mutongo yotabia mundu ukamba national government kana serikali ya yolo niyo itanaeka uzuwethwa na ubungu nundu mbeze ila sia kuna maundu monde ma county matwaitwe county ni lakini undu naweta atongo yala twethitwe twenyuba twetuwa atongo mena woni kana u mutongo ndenda bu nundu wa mwene ndi menda nundu wa kwenda kumanyenye naye governor kana naye senator okwikathiewe lakini atesi andu ala makoya mundu la mekala na nikulia yo mwene ndi wala tubikie yu into kwenda kwikulia yo atongo ya metu thukumata na nchao tukwenda matwike nundu ala kwikuliu makoka na methi na tuketua twilonza twasia andu amoka na wikindu meka lakini ibindai intuona nitwe kwimbesa na mbezela tuonengwa ni mbingi whether kila county tukwata hapa kubi bilioni 5 kana bilioni 6 kwa county and that is a lot of money bezis ni mbingi na uyolo au no mukozania koti ku yando wasembele bezile sina county kwa mwaka kwa bilioni 10 na unondo no dinza ukawato andange madonyo ko kutedia una bilioni 10 kwa miaka 5 isu ni bilioni 500 bilioni 500 unondo kwetha utikite kiwo uweke ukamba kiwo ukasovya malelo ukamina oboa masibitale ukaka maskulu na ukamande imwana mawea kwa kwekia factory kana kuma mande mawea matonyo matete beze ine mbinge na kwa nyona nyuanye na kimako kingi kwethwa tukunide miaka bakube 10 na wakona hesabu hizo yoka bilioni bakube maana 5 kwa kila county na ukathi round tukeka audit beze ndusiona ndona balasi atumika ndusiona nundu akima kiwu nza ando kwenda muno yuta ingi tesa ingi nyekula sia yo mundu county for instance twaze ni county governors nikima kwenda kuiba thakania na musumbe wandi weza kwetha wetha governor no anengwa ngali imwe atwa ni ngali ingi 10 kana 5 bezi nikiutoa tumia mwene ndi uyuka weyaka sindu ila sio kunenga sifa uyulwa andwasu beze isu sio wetumia nai na mometiwa na mathina mo yuta yu ninonie masako tunake ekulu ekulu yako nye ekulu ya ibinda tunaenda ekulu kana tunaenda akiu isu nyongu ekulu ngukule kuni kumaanisha kana ikulu ya ile idhaina akiwe kana nicho ya kwekata mwene ndi MC nde masako onogethe onoki ukaka tu ikulu tu nini kila sub county ukazia Monday afternoon saa nyanya ngethwa yata saa 10 ngethwa kangundo une nyemwala obisini wako amwala I mean na wewe na kaobisi ko general o kema sa kuka atongo ima county sub county zingi kuka ku ti kuka kwaka kindu kinene kiu
kwa baita wa mwenende, I don't think it was right. Kwa yo kuyana na taiwa yu joke diaka na toile the nekiwa pandu kwa kaikulusu bese isu se zina atumiwe kweka maundu masako into the rina thina wa kiwu kiwu ni kindu kinene muno masako tutanacho kindu cha keli wa mwadhi we shawa wadoka na kwidwa mwadhi we shawa kiwu cha shawa yue kule ni yumbete shawa nyithambie shawane na kila chomboa ni kiwu chonywa sindimwe isabu izu ndio naiko ni igoneganeza na ndikwenda onene naye mutongo iwepo lakini nenda kuli NMD mambe kwisilia mo mekule mo atongo yama tutwaidata na intu isimena mbeza sianona na matukune we ambaka ba nikibaba onde matakodote yusindu se yusinso ngwenda mwenende mwaka ugete kana myaka ugete twambe kwisilia nicho tukwenda atongo yala tuweza twenyuba matweke twithe tuna agenda tikuka kwewa nye mwanyuba ngamweka nikuka watutabia na hithi twekwa isu atutabia nisiaku ile sitonya tutedia hivi tukona sitonya tutedia mwene nthi ni ino na ino na gwe mutongwe weosa siona siaku na webuthekania na weka ile utonya kweka kile kitawa public participation no you were given in the constitution kiwetwe kitawa public participation weka kindu takiu takwaka ikulu unakulite mukamba wepa kana ni mundu wa masako unokile moko na asia twake ikulu ndukatwete tu lakini davana ndailete thi wana ofisi mawisi mego bro mawisi mego lakini be kwedwa na obisi na we kwedwa na obisi tofauti kila wao obisi ona bawe obisi ni faili agwe oba na we oba we obisi ni bro ti lazima wewe na mwako munene wazi we na obisi obisi ti mwako ni maondola okweka we na utonyo lo weka weke mwenende ti mwako so tweke kusi ni tweke kusi obisi tu ka to dokoma ni mundu lo kalika obisi nuzu ka to dokoma ona we na obisi munini na we dokoma mwenende akauwa moyo kwa we lo mukunie kute we na obisi munene na ndo to mudokomea you get yo ikuluzi na akio na mbesi ya dono no kiebana asia nyona wina pata wao bisi ngukwakia kana ashirika ando mana o company sia masako sina okina sia tukwakie that will be you were asia you need donation lakini mbesi ya mundu kana mwenendi situmwa kwanza Yesu kwako ndinaona ta kinai kindu kisio na ugamana miaka tamyambe ayana obisi pa town ulikete town by obisi wabo na nyowe makwewe ndo maybe rent hiyo kule ngo kule rent la munako ai niombe bezi sio siana nite na nyombelo na akie na akiombewa nina kuimbewa milioni 300 I don't sindimwe tisio nene lakini ni sisi na kemako sina kemako mono okay ni silio ndola andu kuya modenika na muno ibinde tae ukamba withe na nza na mbwati ndikuwa neza ni useo tukambia kuisili andu azu matoto aibila nisu na tuweka kuisili sia muno thank you joke diaka tunabiki kuona mawalio kuma kauta mabiki yako kwa ndeni wa movia wito wa itasi ande yetu ya Kenya ila ni ami lakini mbai ya mukamba ni ndebiki ya kunewa kibila ona kimwe niki kindu kiwi onachumila kindu chambe nina atumiwe mutandoni na andu ametu tinananzia mon mambe amanguli ai akamba ndi mwa na iye Indonesia sia ami na wazizia ibida tene twaina ndolo toka mulinge tuma mulinge toka kianga izio nania akamba bebinda maana mwito maana utonyo mwingi kwa serikali ni muno kwa mwe ya army ya prisons ya polisi lakini ma tukone tuiona muno
na kulea kuyona buni tulea kuyona nizu nundu labda tonya kwithia twabikie bandu na kama mali kia kibudia kibu na kimena weza kwithia ona aku kaandikwa bandu labda ndo andika angi na andika asu ona we kibilani ndo mambata cia weza kwithia yo togie twa ikala bandu weza kwithia yo nonga yu tonya utethia kila mundu akwete obo wake nundu ndikuona niki tuona andu mana yami kana andu mana yo mipea nisu wakamba senior tutaona meambatwa kiu ndizeniki lakini kina telemisi andu ingi na andu mekulende mbaye yandiwa kwa ni kumaanisha kana nitatuelekele nza wa serikali kana serikali itayoelekele basa na itu tamba ya mukamba itonya kudwa no zindwile iswile waweta either nitwambie kuma ndia za serikali kana weze kwithia yo serikali itonya kwithia itakuona obata wa mukamba nezindwile nundu wasisia yambe wethia serikali ni nenga akamba moya watu akuna hesabu zaingia ando makona hesabu ya akamba lama na ngwe mawe nimeana wewe kuna hesabu unaona tunando yana na kindu lakini moto ibinda siasa siabi kana ndo wewe aonenga tukibila ki ti chaguta ta Jimmy unenga wa mbaye ya mukamba na wanengo kita yake atedia mbaye serikali yethe yo Jimmy anegie kwitedia we na atedia mbaye kura yake no imwe next time de kunenga kibila kiu nundu yekulia yo tuteza zia Jimmy kana ni mbaye twitha atedia so yusi ndimo wazia ndo alama aingi akamba alama nenge to ibila imo kama kapika bandu keza kwethia mume kwenda utethia imbai menda kuitethia mo matezi no metethie na makatethia imbai so calculation duweza kwethia yuvi nda ya kura serikali ni kalande kakuna hesabu ikaikulia yo nyanenga Jimmy kibila kinene muno yo kwake kisio kichake okana kura siana wethano nenda kura ezio nania we kibila kino chako na musi wako ticha ambaye yako na wina weosu wina ngete weosu taunenge to bandu we musio serikali ni jukumu yako ta Jimmy kuandika andu angi maweani kana utumia connections yako kumambia imwana kana mwika mawea kana kuambia osindu bukwenyu sitonyotedia area hizo onaweza ndo kwenda kura kana we kuna ndo wina kibila kisio no sio ukatumia position zito kutethia mimbai lakini tikwekala kibila ni weazia akamba twina ibila na ibila izio tethia akamba na no ni ona bai lobi na nyene ne akiuo yu nya nyoma unene akunye kulia ukethe tunaye na atongo ima akamba ilobi kibila kiche ilobi kiozo kwela kwa isongo witha tunalonzile lakini kuia akamba kwindongo isi akamba ndino mukamba una alonzile lakini ukethe nimba ingi na akitetu withe ona ubika umundi kibila kiusi kuzeni ukuzeni Okay, thank you sana kwa on the line nimekuwa sema mitamboni Honorable Isaiah Joseph Munyao ya send and then watching live. I miss the bench. Thank you so much. Olemapi PK Junior tuned and watching from Katoloni Kimakimwe of Mulika Mwizi. Olemapi the doctor, thank you sana. Jo kidiaka nitunabikiye kuona mutambo wimana ila ni SGR yabikiye kuma all the way from Mombasa to Nairobi. Na yesi leta kisio ni cha Kamba. Kisio kinene kila kikavitu ni kisio Kamba. Kubikiye uyu mutambo ni kwasya kana tita isomo tedia mwene ndina muno mba ya mukamba kwanzia la ilete. Na toto na kunene ondo. Nikidu waingi mane ndimedi to maikula ni makulyo kauta. Gwa mutambo mutedeti mba ya mukamba. SGR mutambo zu kwakwa itonya kwithwa kia kindu kisio ukethe akamba imakulwe yo mutambo wapita pa mukao tumiata nundu yo nubitite na nwikalite no mwaka wito wa Kelly na ndinamba kuona akamba metumia SGR undula batona kwithwa bailite nundu yuka sisia palao SGR yambie
uma Mombasa kupika elobi isi onde isila okamba uma Mombasa isile okamba ikaisila makweni na ikaisila Masako na nongo asia ndongo sito si account isu kindu kini kimwe kitonya matedi si andu mo nondo you for instance you ma Mombasa yendete you ge SGR lambe no Mombasa ya bika sio kimao ezionanya wina kindu kitonya oteka kana cargo kindu kitonya okua ni SGR isu ingitonya kwetwa kuma town ila siyebu bakube siketwa mpaka station ya Mali ya Kibwezi na sikalikwa bu na sikatwa sio kimao kana sikatwa Mombasa ila sio dina meli situ dina meli ila sio dina dina ndeke si dina ndeke yo SGR isu ina bungu ya biashara nzeo muno sia okamba lakini be mundu wambe mbainde nambe otumia yo SGR anongula sianga ile the break nyako liai okay the SGR ni abitie Muranga umundi wethia kawa wo majani mo iyayo etwa SGR ni lakini ito kwito SGR ungama Kibwezi yungamete okugua mundu kana andu ele atatu kana kumyange na bikinde ka kwa mwenende ninyi kulia ndongoi si kalende na si kulia enendi ni chao mutonyota kana ni chao mutonyoto me SGR no itonyo muna ndu bezi ndumbinge twe matunda twe okay wanzuke twe ngombe bezi ndumbinge sitonyotwa SGR sitonyotumika na usio wa SGR ukazia bala yambi yakwa PS wa transport haya Mukamba hata kwenda ana woni wa kitu kiugeza hoteli Mukamba chairman wa Kenya Railway binezu haya Mukamba bataza kwenda woni wa kindu kindu tunakikara kutetea Mukamba PS ula waepo in charge of Vision 2030 haya Mukamba no ona kindu kiyakona kindu kindu za hoteli Mukamba wazisia MD ula wevo you no Mukamba ikule ni akamba twi positioned bantu baseo muno lakini mwenende tita ukonwa ondolo otonya otomia sindwi rasmali twinasio sitonya otuna nabanye kulia ingi ngakulia county sia Masako na Kitui na Macha na Kitui na Makweni ni mama and strategy ondola tonya otomia SGR na nuru tuna MD utonya ototedi ondola tonya kwetha tuna kundu sindisi iwa yani bogi kana osindu twina Mukamba utonya ototedia tutumie binde tunayo SGR ino itedi Mukamba nundu besi ile serikali na atumie mbesa SGR ino itakuna akamba we mundu Kenya ikuna nandi babe mu kutuma messenger eche wiyasia kwindongo yukamba mwena sio ende ni kukitana ene kwa ene ni kwa tende ni taye kwa sekana we wandongo ikumele mbetani ito yukamba ni kukitana sio ene kwa ene na ende kele chotita kumudhuku mamwenende kuni kwa sekana mba ya Mukamba ya isa kubundi wa pata kana maana ya reli unikidhiwa kedhiwa itukona mutambo wesilete na tuiko no itumika kwanza line tani kumaanisha kana bena thina na thinozu umia palapa ya tongwe nundu mwene ndindadi akaambia utumia mutandozu atena leadership organization kwethwa you leaders ndio sita vunwaende andu ama kamanya usio wa kinduki na ondola sitonya otetheka nundu yube mundu mwawe tabu kila cyana ngete okamba twithite na ndongo isitu si ukitana o mana na wazia yo kukita kuni kwa nangai binda ya mwenende nundu yu ninonie tumageke na betie anuma Kitui memana na Musumbe munino munene wa Akamba Kalonzo Meazia nuna tumie mele ya kwekea public service public service board na yo asisia yusiasa ile silikie Kitui
silikisu sia public service board na imwana sio siazia tuleyo kuandikwa nundo public service board dina kata dina nyubwa yuweza kwetha yusindumwe sindleto kukitania tambai ni kutuma ona twebudwa ne mbai lengi ona twabika bandu twaze entu kwenda utongwe wa ndi kintu chambe ando asuma kezo amekuldia mbai lengi sikakutha sia wetha kwenyu no mukwitana yo mundu anyakuka ku unite yo ndi yonde wetha kwenyu mitana kwatana nako nikulia ndongo isi onde sia ukamba tumande nzemwe ya ukwatana ona ethe twekwatana twike undu umwe lakini undu ucio twike mbai lengi sione ngwate ni ila ye mukamba na yeza kuna omwene ndi nundu yutu asia ona ethe twenda ku position 2022 2022 twenda ku position twi mundu ana ki tuunga make mundu no tungamia na mbai lazima yethwe pakube kana imwe ungame bandu ioneke inengwe kindu nundu ni mbai imwe nene na mukamba ti mundu munini mukamba ni mbai nene na nitonya kwithwa ebudwa nundu asindu itu ithwa atu bwathekanite nacio abe sindu itatu cianangite mukamba kiweu kimena na kiweu kimena kiileta itatu kiweu kimena na kiima sindu icio cianangite mukamba twika obuthania o mana lakini kwa ibinda etiele miaka ili ni kulia atongwe tukwatane mbai ya mukamba yoneke tambai mwe nene timbai mwe ina mbai ingi ninange kindu nkulia and thank you sana mundu Francis Ketuko ya sendo ende kwatia kilungu iva musini wa Ilovi jogi ya kantero sia kusia mundia labda kwa mbai ya mukamba na kwa tongo imetu ni kwithwa niona indi masa masemba ngite anienda tukile kivi na nikana tukinengelea nile kwa mundu imasikita kandini wa kilungu cha Jobs Corner kwa kila ndironya weta ni ibinda ya strategy kana realignment kana ngwata ni siama kana sibange ondola sitonya kwithwa 2022 sitonya kutethia mbaisio na nyikolia mbaya mukamba ibinda twikambia kukitana kana twekana na ukitana tumande nziasia ukwatania mukamba tukwatania mukamba ethwe ila mbai ya nengete ndaya tene tunengwe ndaya na twethwe tutonya kwitisia ibila nene twi watania ya mukamba lakini twayalea kwethwa tuna ngwatanio yo ibila siuka siano twene onesa na mukamba ethwe enza kwa kanyekulia ndongo itafadhali twekana na maondala tukwetie tukwatana wa mwene ndi na twithwa na ngwate ne itonya hotelia mukamba twendete mbe na tuteje mbai asante sana ngai amwathime ni mubea muno no labda kwa la mataiso ikia kana kwina corona ni kwithwa tio nthe maikite ni kwithwa ni ndambu kitendino icio siki wathukanga ni ukethia ni wandu maingulie ndi wa corona ni wa utono matabiata kila ni matabia wa corona ni wo kindu Tukagambia koja yote ilamba mokwata na kina kiwe chako ngaka kiwe chako nenda umukuja imdeto na mwe pono ndola tona ukingia kiwe na nikulia ndongwe twose atua nene ibindeno tumande mwene ndikibu nundu icho kilona muteke kulamba moko buno lamba moko na tukalengeane tweke mask ndola tukuicho serikali na tukabodize kimki uwo utonyonga mno panda utakuja pamoja uone kwa kutumia anyemwe twekale nyumba na mwekala nyumba mkolwe ndende ndambi ekala kwema ndo nza no yoe twete bayambe kala twime tukwate lu twine ndona kuyidi na kayonge tembe
lakini uone kindu tunaona kuungamia na twakiungamia twakinenga ndaya twanenga serikali ndaya basi bila ikweka ndio sio kama yani maitu na twasio kama ile yani maitu maono mwisho kwa tunaye wala mezi kwa tunaye ndude ngea wala tunaye yeko mwa mukamba kwa ulize kitu corona ni chaguo na njobi na kwa suya sasa. Thank you sana inde jo kidia kanwa kwa belungu yako na kupa na pete kila kunani naitu ni kwa tende baya mukamba ni alikia kwa hiyo sia kindu tuwe ndia mdo na musio mdo na muadhime na mata imasa ni medio maitambini na kuko the kola kuido witambuka kwimba nani wa omunde na ndi musesa mwendo kuma vong ni voto wa kunianzu mande ndinu wa kilungu kecha wa mukata mukamba ndatikani mudu sio kete ni yon dutia moko ni make masikitaka ndinu wa kilungu cha jobs corner bara mwidi wa muikwatia ni imekwa mwinginya mwendoni wa saa 3:30 mbemana ndo kidwa mina kidwa uivadha lungu yako na kwitikila kutamba ni naito kuma mesani ya wa mukata mukamba ni kwendea mudana musio mudana muadime bumuna siali mosi mwanya konde kula ukideo itambuka 18 usuwa omunde nita wa Jimmy Wambua na twedi wanake jo kiaka